kampungnya terasa sepi ya, rasa sunyi, tapi begitu tenang, begitu damai ya. Sungguh luar biasa suasana pedesaannya ya. Nah, kita coba lanjut jalan. Itu ya rumah warga di kampung ini ya teman-teman ya. Rumah Jawa limasan, rumah Jawa dari kayu ya. Mantep ini rumahnya, keren tuh, Insya Allah. Begitu indah, begitu tenang, begitu damai, sungguh luar biasa ini. Nah, itu ada salah satu warga yang sedang pulang merumput teman-teman. Saya habis merumput dari ladang kayaknya. Nah, coba kita hampiri atau kita ini juga rumah-rumah kuno ya, rumah klasik, rumah Jawa. Nah, ini ibunya pulang merumput ya teman-teman ya. Pak, sekeng tegilan ngonten Pak, jeng ngonten nggih, niki jeng ngonten sekeng Semarang nggih. Ndak pundi niki jalan tengah tegilan, jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oh. Nggih, nggih Pak, ngonten niki Pak. Oke. Oh, daleme niki. Oh, sebelah mriku. Oh. Nah, ini Bu sehabis pulang dari merumput teman-teman, kita coba mampir ya. Ya Allah Bu, saya men kadose Bu. Ya, sampai ngos-ngosan ngaten nek nggih bisa istirahat rin mawon Bu. Ya Allah, nggih. Saking anu. Nang rumput napa macul napa tanem napa? Rambanan. Pakanan lendo. Alah ya Allah, ngos-ngosan nambahan Bu. Istirahat riyen Bu, nggih. Ya Allah, capek ya Bu ya. Alah. Oh, sekalian belanja ibunya. Ada warung Bu napa anu? Oh, tiang ider. Oh, ibunya ini belanja ini ya. Kerupuk, ada pindang napa-napa niki Bu? Oh, ikan hasil tangkapan nggih. Oh, ya Allah Ibu sampai ngos-ngosan, capek sekali tuh teman-teman. Biar Oh, nggih nganu Bu, usia Bu. Usia niku faktor usia nggih. Oh, ikan kali Bu ya. Oh, di sini ada ikan kali ya. Ikan panggang dibakar dulu itu ya, diasapi teman-teman. Baunya sedep ya. Sedep aromanya. Lalu ajeng tidak pundi, Mas. Ajeng teng Juwangi, Bu. Nak miyos mriki lurus saged, Bu. Nggih. Lurus mawon. Nggih, lurus. Nurut pergi niki mawon nggih, Bu nggih. Pergi niki nggih. Mang kada anu jalan gede. Oh, pergi ageng mangke jutule. Nggih, Mas. Jutule teng Karanggede napa pundi, Bu? Nek ngidul teng Karanggede. Nggih, niku sing engkang iki lan Cepresan. Oh, teng Juwangi. Oh, tesih tebih, Bu. Tesih. Setengah jam enten. Nggih, Oh, berarti tebih nggih, Bu nggih. Oh. Amit wae. Alah. Mboten napa-napa. Bu. Capek tuh lho ngos-ngosan. Oh, nggih ngos-ngosan wis nggih pinarak riyen, Bu nggih. Bu nak teng anu Bu, teng pundi? Namine Mukus. Sragen. Tesih tebih. Mukus. Nggih, tesih tebih. Saya tebih mriku, Mas. Medale mboten mriki nggih, Bu nggih. Tebih nggih. Oh, menika ajeng teng anu Juwangi tujuane jane Bu. Tapi tebih ngoten nek.
ada di Kecamatan Andong ya, Kabupaten Boyolali. Oh, di sana ikut sini Bu, njukil Bu, njukilan. Jokin itu saya di Mas. Oh, lah niko teng-tengah alas niko ada kampung Bu. Niko nggih cuki. Oh, niko nggih cuki. Lah sing Oh, niko sing Kadirjo Mas. walah niko tesen cuki to Bu. Nggih. Walah ya Allah. Mau saya cuki, ngidul mriko saya cuki di Wih. masjid. Oh, liar ya Bu ya. Terus ngalor mriko ngalor mriko nggih saya cuki. Cuki. Nggih, Oh. ngalor mriko saya cuki. Nggih. Berarti nak teng kampung niku memang anu nggih. Ombo alase Nggak apa sekolah. Masa enggak sekolah? Sekolah. Rasa orang Melayu ora pernah kerja. oh Melayu niku bahasa Indonesia. Lan nggih. Oh Jawa mawon nggih. Ya ini ibunya tadi beli ini ya teman-teman ya. Ini ikan asap ya, ikan dari kali yang diasap. Kalau di kampung di sini ada ya Bu ya. Ini baunya sedap teman-teman. Ini enggak apa? Maksudnya langsung ditangkap langsung ini Bu ya. Sedep ya Allah. Wih rasanya ya Allah. Ini ikan asap, ikan dari kali teman-teman. Oh enten kali ini memiliki Bu. Lepen nih. Mengke nek teng ajeng teng juwangi nggih mengke kliwate kerep. Lepen ning ageng niku nggih. Oh. Berarti mriko juwangi mangke nak muter wangsul teng Semarang saged nggih. Saged nggih. Ya nelung dereng ngertos pundi-pundi kula rek Mas. Terus nggih saged saged. wonten mrene. Saged. Yang pergi-pergi. Lah mboten tau Lah putra-putrane mun anu griya piyambak. Teko sing tunggal griya pambregan bekon, tunggal griya pundi Wah. ngare mriko. Lah tebe mana Bu? Nggih, ning tunggal aja njetis niku wae. Oh, nambah damel. Berarti mun griya-griya mbak piyambak nggih mun keluarga piyambak Nek sing tunggal nggih mbok dereng. boten griya piyambak nggih griyane nggih mriki. Maksudnya dereng keluarga piyambak. Tesih lajang. nggih pun kadhe laris tunggal Oh. sampai teng Plewor. Berarti mun keluarga.